binaka sa bolak chuko na rua na singa tu city na karo sa vulkan do ni me pampul chuko ni go Los Angeles singa lebu tutungo bolak chuko na rua sa batungo na lebu ni traffic na visina do na city oso din iya boleh binakali lo bola akan isi Marawa boleh binaka katakat cuma nasina sa doni cuma nangone ni sama sa boleh kemai boleh binaka Kristel isa ada re Peterobatu mio sambula re iya kat cuko na singa pagkasaranganta cuko menesa sa bakara si may lambasa si may nambawalu na kat din raki pambul cuko ni bikem ni kede tato ko bakawati na sarabati ko na songgole may lebu ka bakabiti na itamba sa na video rawasi cuko may tato ko bakawati bakambul sarti ko biran na bewekani rasema sarti ngo melebuka sombe karena guys tema may baka malua sa pambul chukani bekim ni kede totoka na songo reribinaka na isulu non isulu na marama reribinaka talaga non rabay tayo chuko so nangone ra tumbe ka nambati totoka sarangan inda revir na ngon lalay era vai tabiti ko na songo ni Wembuli may lebu ka bakabit Bula Keka Robinson bulan daw be ang kulitia bulan daw be boleh binakarudi rasue iya oso siningol saltungo ay basar tunga go sinambon nalibu di tamata ratu ike bosi bina na state go California yang go Los Angeles go may wada po melakukan via virtual dake San Francisco, Samuel Sarain via Sacramento, Samuel Sarain via Canada. Mada Rosao, sikarawa ngandi to Canada, karawa ponda na train, karawa ponda na Stephen Banua. May Los Angeles, takos baka dua sarita kaliado baka dua Seattle, karoli Kelly Seattle, sana karong gay puntong bus. I Bellingham ayan tahun ni boleh katsar cunga na boda kay Amerika kay Canada iyo totokan din ang so binaka na boda na train bikem ni biakan cunga Amerika ni biangan de da kitubaya i Seattle din ni satu nawanga buka karong kay bonta sombulis mai iya totokan da sarapanutu Sember nimbiten sa na video si na itamba ni ngandi na singaya ki Canada me ngalalaman na serik man na buli ni ko sarang sa auto tinisinga ni buli beyaw o babi ni binaka na non Facebook na kalo beyaw mo ba ti binaka nung bitabi mata kasangay dangalala tu sanggali nakatali tumani chuka na bili niyo siapa tahu lobo boleh bina lobo tulang kanina mo singgo mate sarti ko nan raiba don raiba tu ngako na carry amena mos oi nan raiba carry ang ko sa may bandin dinasar tungo ko nan raiba tungo i amire wambul man bir na biakan ni bulu na kanda na bale na sama cuma ni kota to kan ranking go Los Angeles
Kero laktungan ko kero ngande kero le reda mandane rodorbo. Iya. Lihat kak. Ako sa live sukumain ko. Iya, pambulat sih kok. Oh, Bos cukup main. sa nimbula binakang. Iyo patong ko na mulai ke Hawaii malumo na bulakina ng raiva. Tapi wala ko may napuno sosobang ko eh. Saan yung kimanray? Iya. Go. Na tahu ni kerolak cikin ko na di tahu ni ko Glendale. O Glendale ko. O Glendale ko bibya rusa nga bula minute eh nan raiva. Rusa nga bula lo bo. Rusa nga bula. Rusa ka. Iya ba rusa nga bula bata na minute. Sebelum pinakanta ko sa amin. Iya. Gonna tahu ni Glendale ketunggal cikinang ko. Loro itong mga na wabu. Aku sami baka nga nawab menabu ate. Waray sa. Ibuli pinakana barong cuk menikua. Kerobang bulu cukayani. Puno totokong ko California. Iya. Golobong ko intaku. May fancy sarchu nan rebangoy. Sambul tawin ko. Bambul cuk mo. Sambul mekim daw. Iya. Apa lang ka ng buwan na kor? Sa may tsuwan ko baka sautan po na ko. Kutuntuk kami kanda mayaso. Yaso iyo. Sa Naka Dasar-sar tumdayani. O klanda ko sa amin na mistake na bunonggoy te. Bunonggoy karo baka taracho ka na mawen duam. O klay chuk baka na Sacramento. Watering mo to. Adeyo. At the next light, turn right. Bertulutukin kalamo. Iyo. Orto na klabat. Owek. Odi may Sa skill. iyo skill ito talo. Oy. Pero terang kan daw kundo mo malaw siya. Oy, Watsoni? Ochen ko rin ito lalan. Oh. Lalan ni club eh. Orto na geng bata. Klabata. Club Clavata. At the light, use the left lane to turn right onto West Colorado Street. Watsoni. Watson to. Ando tayo nga Watson, ya? Ando tayo nga turangan ng bulya. Bulan tayo yung Merlita. Lebot ko ng tali. Ayaw na wata matat so nung guidon, ya? Iya, pa kumilat so na sendi maybe tututarambo. Turn right, then turn left onto South Pacific Avenue. Malaka na tali. Nakatabihin ko na mamakuto. Iya. At the light, turn left onto South Pacific Avenue. Bula Vasita. Bula Binaka. Tataw ka na siya ni kuwa. Katakata na siya. Bakasarangan na siya ni singani. Ando malaka ba ng rakibango? Iya, so nung una na raki ke ando bakarando. Turn left onto South Central Avenue. Padun tal tunga so nung una matakalilin dan ramay solang atu nakambu. Nabulon te tukina. Iya. Di ko sabon raki binaksaranga. Sambulan ilesa. O sambulan may nakena mo idake. O sambulan binaka. Nakalay sambay. Iya, do mananangon ni pagkadiengo. Tasar-sarmanda.
Gona sa tungo sarangan ko na tao ni Glendale. Tao ni Glendale ko. Rosa nga vulka ona na miniti. May napunok te chukin na nalaman doon ni City Los Angeles. Tao ni Rebinaka. Itong ko sa liwer na tumbal itong ko sa nga nirabat sakete. Relatin sa katkatan ng raket. Totoo sa nga. Bikam niya nga nabarong chukumay na nanoa sa andolaki na application ni Durbanway ni Silandi na Pacific Access Category. Sa andolaki ko may andolaki ko may doon na katul sa nga buli chune. Wiyabanan ng chukayani ni ngol nga na nung kutang kanibya ba nag-imbita kina na link na bakaleo form sa kakita nga online. Na bakaleo form sa kakita nga online. Kasorbe tarumay kanada kabata mo na bakaleo form ni inbox nga may biyaw. Nung ito pala mo na suriti nung ito ka ni maramani wanambalaw po may Okalandi o Lembakini, Mrs. Lembakini o klani pong gabi kami nindo kila na turangan gondo kadikadiba kinarecho si Relikini turangan ni Nasawe Korolomibiti at sabay tikuti kumini silandi na maramawatina o Lembakini maramani susui wanambalaw sa chikundo na business ni na kani immigration consultancy. Kung ano kino nanuma menda bi pa nanumito ni kina menda bi toko ni bira na kandito keye sa chikundo na business. Au na tabule mikro nang kay bitalano nandun si kana marango kay Lembakini mikro na bitbiyo si takngani kina na ngunisala ni ken baliweni na fomo gobira na biala ko ni Silandi. Na Pacific Access Category. Rini pinakarabunong ko nito na kanabisin kao totoo ka na bunini waratunga narasya nga nira musuka talikin nindare ni siya nga nira basing ko baka nang basing ni Kerla Chan mo Ito ka na ba sige? na sinitaw ko Glendale libi kaya na shopping mall ko na baka may CBD chuk ni bonongo pinakavalevo krosa na pues siya turun nga lumay galikele ni sanando krosa na turun ko na kapat ko sana pa mo din bikim ni dangkay so totality ko na ngaw nakataraw o Dr. Tim ni sila basing lupmanda magkasala